kari ka tianga kora ria roro ni kirake ayo kane ake wala tai no te roro ni kirake ake sakata yo patara kanuan maya mungkin nana mi dongoro anapun tiang kini ya kanuan maya amuringa pa saya yo Demde, ya buta kinon, beren. Demke wai, nako ta kainakat. Kai ya buta tamana ka. Demke wai, karawa terbelabo. Kini karawa arungan. Asara. Dia rai nama ta asara taginak. Ibas. Ayat tadi ayo. Ana mana nga ayo kan asal ka kadroy. Awakan mana kaya. Sekis na mo basita maye. Angkai sport na sinana ko na sport asina ko na mayi kaya yan kai wala mo kita binoro ko karo sina ke atan ko to ka ayan pero demke wai mana ka bugin kale wala kini pas ayan yung hay ka kane ang nagdala pa rin sina wala kani kaya yo ang narora ya kano ayan ngani yang kana tan kay diri nagdaro ni kinaki aga wala tayo nasita to jangan tunyaran di sumai, maka kau tahu jokowi dapat. Maka siapa? Ikan air pindah MC. Bayang. Ayah, mana nawar kau kan tapi ini Melody. Ayah, panan para menakun tiap suapa ya sang kalau ini ya kalau kau ini nanti tadi kayo. Aira kain meribin dinasin meribin kiribas king upon our family and our beautiful supporters tonight. Sibon na kahit daw na ko yung kaya rin kami tayo doon kung tayo rin kayo. Kaya sibon nang ngayon ng kotara gara kukureira. Kukureira. Nanon naramay merani ni kaya kunwari na sina kosa ina nanon na kayo namin next week just a little explanation. Little explanation if kaya kanda rayu para tayo po ra who's running the American City Youth ara supporters ke kanya ngayon kanya pun the months of the marriage in American City Youth simuarang kanya the simuarang America ara ka women sa the marriage. Sorry, when I say your guys' name, can you please come up and join us here? Kane, aras sa kurupog ipon ni Jillian, sama po na tayo. Sama yang kanya pun neta bina, waya. Arab placement kanya pun then Brandon Benitya, waya. Kanya de mertsa me tentema kanya de sports trip. And we also have our media team, so that is Mayfeda. Waya. Ayara Padre Master, then Abu. Leaders for Pereven Kiribati within the last year or this year. Whatever you've seen that's happened and Pereven Kiribati youth has been involved with Ayong Kanda team with the help and support of our table. Arakwaya Master. Then Tokyao.
MKY and you know, this is the team to go to in terms of if you have any questions for the sports, the media, you know, we're all here. If you guys need anything, this is our team here. And with the help and support of our table, women sa bebê, ben kiripeste, nansin, sama pala ara sama ne kanne ne ruta. Ara sa robo isna, santage. Santage me de bebê ke. Our advisors we have Nengenya Mede Berere. Saporas kada ige. Kada miuda, tenan miuda no yan yang karang. Yang ande. Ara OGs ke, ara OGs kadare. Amina ate the kitchen. Antay ni kibera merai ngena meta to ni me. Aten ton me. Kuya. Ayo punten to mari taka gusti. Kanila kay kun loro nane keng ya kunan puswarang kanaya kya na kay bari. We're not friends singing. Neki mera wawa singing. Mana na kuroy yan ay konel kaya rapota kike. Sama pa yan na kay